Tashi Telek then Secretary Divine Guidance Language to the paper that Kado paper sang Malakaso shoe and it ringi reading the 2025 end of the 2025 la kera gira achievement karegari chungudu kera lara success and karegari tu achievement karegari tu ani kera gi mixi gi career chola che ni relationship chola changes and karegari tu ani kera gi health kan la era hon de chenda mature the changes the achievement di ngaran su gita pichi ngi simple yang di career chola re sam gi dura di ni career chola shuk che focus che ngaran su main focus di career chola che ndi je ni side by side ta ya relationship la changes and di kat korangi tungi du era kina la universe ki tungi du yana kina la health kan la chi and do tungi du di sang mang zu taura ta ine main focus di ngan zo ye career la achievement kina la kare gar chungu du on di kola reading ila share ani da nyin dung di na part 1 che ni kina gi lota starting gi duk yora ngana zo part 1 gi duk chi yora group na la onde yin kina gi lota chewalang tak yu duk dul tina ne kanon chi imba na nyin dung di kina gi chi du re la share ani kina gi chi du time stamp in description na la sha yu so check out che la share yi Tashi the lake chewala ta so ani kena gi chedu end of 2025 la kare achievement dura kena gi chedu the color reading chigi ani ta kena gi chedu kali kat tingora tampo kena gi current energy nam gyun nang shin current energy ne ko chugi ra kena gi current energy okay current energy la kena gi partnership shuk chimbu tingi do ke partnership yo shuk chimbu tingi do ani mutual understanding ta ra ngi ngoni chena kena gi chedu da career kan la reading chigi la da de la yang khalaure Cardinal Harili Dulana partnership shuk chimbali du current energy la yang chik ra da yama di business partner in sigre ra yama kirange ta relationship ra so gi life partner de yam do ta pe harmony la or da relationship pe peaceful shide samshe pe understanding level pe shuk chimbutingi dura samshe pe shuk chimbutingi du lan shwera yana business la partner yimba na yang ra business la pa chu ni ka la kepsang keben du win-win situation ta chi me win-win on di shuk chembu current energy di ra tis chik partnership kan shuk chembu yana kirang ge partnership yak pu chik chungna some expect shuk chembu chunggi gi ka je ji chi do yan de ingir ra currently yang partnership la this important shuk share le chi me le ka che wa ne partner life la ne partner ko du la to dang chi partner la important shuk chembu le on de currently this relationship cholat kerang importance shuk chimbu feel chi ge sar yana so gi ta phama tang so gi bugu ning yo de ge nyam do yang this chick understanding level this par go du la chi me so bugu la ne bugu di behave che dang di kajin ten de chi du nga this chick understanding che du la chi me bugu le du so this tang do understanding che do yana so phama cholara phama da so paro la lo shuk chimbu ge bi du ani ta konsola di chi understanding level par ne ni konsola samshi che to dangra ani konso gi kecha di khachi ne lagi du kecha chi lagi o ai nera kecha di khachi ne lagi du this de nang shuk chimbo yana so gi life partner to poto musula imbai ne di chigra understanding level this parya yana kerangi namgyun kerang la mi gi tis chik so to poto modang ye yun gi surroundings ki kerang la cheta understanding cheta chi mindu samgyo ana danda current situation la kerang gi tis chik ya shimba gi kerang la understanding shuk chimbo chi de yin sigire okay ta current energy on de do chitingi du okay gang tar da partnership tang understanding pa chu samshi shuk chimbo chiara understanding shuk chimbo parya on the level thumbo soya ani yana kirangi relationship na love life line by ne bonding ra da kirangi deeper connection soya love life line ne ta kirangi partner nyam do connection this deep soya gi tende insiro try chi go tende insiro kantar pe harmony partnership connection bonding di shuk chimbo tingi do ke kirangi relationship chola da relationship chola la na kashi chi chi do so share yo so kirangi chedu da most important person suri kirangi chedu da ta wondi nyam to kirangi da currently situation kirangi ra this understanding level tumbo soya bonding ya posoya ra da kaji so pama insiri pama nyam da da ba du so shit tang chuma song ta tangi ta du so ya pu tangi pama la tis chi ropa chi le to da ra da pama tis kong lo ya le sha da ropa chi le to kaji so pugu ra pugu la du so shit tang ya re min du le ga la busy chan ta de ra da tis so yang kaji ta so life partner la ra so kyo ga la so karok la
onde sula ine chigla ta kina pay importance ta shukchimbu tia relationship chola ra onde kina la ta kina current energy onde de tungi don kina la resonate che suera current energy de kina la resonate chi du samna ani kina la ta kare kina ki 2025 ke end of 2025 kina la gare achieve chi du la de kina la resonate shukchimbu chi tu gurra din din kina la current energy de resonate chewa ina ani kina gi muthi ne yendong di sensi nana tigre la shwera okay ani kirana ta achievement tang shu kar lidura okay ta yera career la shuk chimbu dina che chimba end of the kalore 2025 la career chola karidu kirangi chidura relationship shuk chimbu lead okay ta kiragi relationship chola dan the pay importance yakpo current energy la yakpo importance te yakpo so harmony so peaceful so relationship chola pay positive kiragi mindset pay positive ta kiragi relationship tinge ta gi shuwa na shi kiragi so apna ta su shane de yore okay kiragi ta nami pinche ta ninge shu da ra mi sangmala ninge shu ta mangche ta majority gi chidu ninge shu so life partner chagi re ta ine kashi chigi chidu ninge shu so nga ngi shu ngara ama yi la to ngi shu ngara pala yi la to ngi shu ngara pugu yi la to da chi yora da so ngi shu ta ong ding yam shana tigre ni kiragi tanda pado kiragi bonding yakpo ta tanda pado chaga mindu sam tanda currently kiragi importance relationship chola shuk chimbo te du ane end of the 2025 bado la kiragi da relationship na la mati wachi yora chik mati wa relationship na la thuk dia to dang misunderstanding do cha dia dang pha chu du su shira tang ma thu ya to da ani chik kena gi ta di relationship di kena gi ten di positive energy ki yung du ani kena gi ta connects kare kena gi attract chi du la na positive relationship attract chi du ra kachina na kena pe mindset pe positive to ani kena gi negativity to dang chik relationship la mati ya to dang chik nyoksing to dang chik tupa to dang te khare to chi kherang la le do chi gi yo a yin si re khaji chi chi do live la yu si re khaji chi chi do kherang zo la tende energy chi le do chi gi yo a yin na yang okay yo a yin na yang kherang gi de chang ma ne protect che tu do okay kachin la na kherang gi energy tende positive chene de shira ti ndu kherang gi che do toxic to da chi abusive to da chi mati wa to da manipulative to da chik duga and courage do chigyo ana kira ki protect che du du kira ki soso la protect che du soso gi ning ye o changma la protect che du okay then the tasting ma di wa do chung do chigyo changma protect che du relationship chola ani kira gi chik yara end of the 2025 padola kira gi kalaure madi wato kariyo ane wonde tsangma nyamdo fight che ni kenagi pe positive laura pe yakpo attract che do okay samshi shide ra relationship nala shimpa kari yakpo connection ra patsu dewa tembo yakpo chaya ra kenagi wonde gen tanda chik madi ya kenagi duzu tang matu ya to dang ane kenagi chik samshi shida li matu ya to da yana su samshi shida li matu ya 되게 negativity 상마 매와 차그두 오케이 relationship chola 어디 그냥 attract 치두 가지랑 그냥 current energy 라페 약포지 통스당은 배 positive 치 딘두 아니 그냥 어디 attract 치두 아니 relationship chola 단두 그냥 라 good news 침부 치리두 다디 그냥 저 치두라 good news 티 소소이 치두 타야레 오케이 tangi career da kiranga career chola this expectation to chiksha ki yuna ondi chola good news tu kirangira yana kirangi man ta the relationship chola ran kirangi kash this time nge da reading di nge ta manly nge karge chishu di nge career kangla achievement kari du la ne re dara ine kirangi chidu katra tende li do dara universe ki kinala message tende tangi do ra nge through tende tangi or kinala relationship kola kanga li do ni de ra two of cups ani devil card ra ani di chenta ya ace of cups lida the dear relationship unconditionally love like your the unconditional love get oh sorry ani unconditional love la chiva waleski
pe yak for ra ngone ka tende hang sang ya unconditional love lai di kerangi yang na so nyam da unconditional love che ra condition me gyo ra da ni pa tse wa te o kyu ngal su tse wa te go ni pa tse wa chi di kerangi di che wo yu di che wa chi condition do sha che kerangi de gam sam sti che na ni nge tse wa chi ta som for example ta pa ma yi so pugula kyo lop chong yak po che da ni nge kyo la da chi che wo lai chi condition te chi ya da kerang la yam pa do nyo Taini sewa di onde ni mara condition shaya mai bache ngone para something ne ta condition game me wa che sewa te di lagi ora onde kenan la tsu ine onde de sewa chungya pa ine onde de sewa chungya okay relationship la kenan gi da sula importance to you onde chola ani onde chola kenan gi de unconditional love te o masi ani kenan la ra sawa chiga go to ya chance to you rati the card kiran so kachi chigla relationship sawa chi go to okay kiran so current energy then the positive ke deshe ki the next kiran so relationship attract chewa na the attract chigla okay very positive unconditional love chingira the kiran gi sawa yana kiran gi so la ra love so la self love shuk chimbo practice che ingire then go to ingire yana kiran la ra chilo ne ta so la unconditional love thing is watching on the variety thing you read the card okay ani ta hangsa positivity dura ani kiran zo kashi chi chi yang kiran zo ta career na expectation to shagi wa ne kiran zo good news ra opportunity den de ra ko kap den de legi chance thing du ko kap sambo ende sorry ani kerangi yana di kerangi career chola kerangi pe kalli kyap di debu la good na debu positively atungi do ke keran so debu result karechi la good ne very positive ki keran pe kyu chungyara ani on the satisfaction shukchimbo chungya ani di keran la ta kuncho gi nangi dula ne tigyo okay kuncho gi nangi dula ne tigyo re yakpochi kiran chola tsu yungu do okay end of the December la ne kalaore 2025 ge end ra achievement end of 2025 okay ani kiran la kachi chigla yang ra travel to che tingi da okay travel je si do kiran zo ra travel ta chikchena relationship di rang chi do kiran ge travel chi gi yin si okay kiran zo travel che din re tingi du possibilities to yana kenan su ta lega yu ya po ta di kokap sangpo chi ra ani di gi chi do kenan travel chi den de isi ro okay kenan la good news to kokap sangpo chi ra sa de di gi chen de la travel ra den de kenan su travel che ge chance shuk chen bo tyung gi du ta di travel di chik chena kenan su ge kare achievement re la na ra kenan su ge lega pe kale kyap di gi ta kalaure kale yak po kyap di gi chen so so pi sha po se ra ta ni odi ni so la ya trip de ra chin chi ki u tang ya de yin si de okay ya ma pa ma pin chin nang mi so nang mi yam zom che gi chi do travel de yin si de okay very positive travel re ra kenan zo gi di attract chi do di achieve chi do travel kenan zo gi ra travel overseas yin si re ra very long journey de yin si re ra world travel tende yin sigire da tende chimbo expect chene dire di kenan zola depend chire so la chunji chungri so kajela ya pe ra travel chimbo tende yin sigire kan ta kenan zo yo de attract chi du achieve chi du ani the last card chikoni tingo ra kenan gi do last card karili do okay the moon card ani kenan zola ra sim la pe shidi shukchimbo tungi do okay keranzo gi sim la pe shidi ani keranzo gi gare tungi do la intuition power very high ra keranzo ngoni intuition ka la pe yakpo chaya ngemba chaya intuition gi ngoni gona kena ha go do ya tende chungsare tire di chungre di chungmare la so ha go do intuition power ra on di pe shukchimbo pariya tungi do keranzo gi ra very high tungi do ra ani keranzo gi ta di gut feeling la ne ti ra ta chik che go sam di feeling ya po shitaling mi da ma che la ja chik ya ga chin sa mare la to da ya da on di shukchimbo tungi ra intuition power shukchimbo tungi do okay
Ani kiranzo intuition power ta di switch do rilane kiranzo meditation to tang and practice chingi chi yora kiranzo nala meditation practice chingi tende shukchin bu mangbu dua o dege gi chi do kiranzo la intuition power ra pe achieve shukchin bu chi do ke meditation chola ani mood level tenzo kiranzo gi stable ra pe stable yakpu su to ge ka laure chances pe shukchin bu tungi do la shwe okay ni kirangi chi do ta laure end of 2025 ke achievement on the direction ani bonus kiranzo gi kati bottom of the deck. Oh my god, relationship, wow. Ngonne 항상 irish. Ten of Cups lead the relationship nangi yune mene fulfillment happiest moment with your life partner, with your loved ones. The happiest moment rida di. Celebration ra celebrate chiyore kenangi nangme pinche nginyo tezunyam do som celebrate chia the blessings on the lead okay kenanzo chido blessings on the lead ani kenang animal spirit ki chikkari lagidu rata animal spirit ki kari lagidu parrot spirit lead de kenanzo ki parrot do thongidu vera yana kalaure kenanzo gita ye yuna parrot do thongya ko ta di kenanzo reading di kenanzo la resonate chie gi tak senche go ndi le da animal spirit ki shukchim bu tingi re kenanzo demo video and the par in the parrot nan to ngue so parrot ra di kalaure di nezo ngue so thongya yana kenangi demo dal thongya chi kari ba ne di kenangi chi do sign re okay sign kare re la na kenangi relationship tang kang la ten achievement shukchim bu chi tingi do da de kat na la ra ani de celebration with your loved one very happily fulfillment ra kirangi dupa yugo dupa chimpochi kirangi relationship chola dupa chimpochi yugo mundi dubya ye career achievement shisara ta yo mar that sangwa relationship kala end positively the kiransola dirare message okay ye de ba ga nashin khar ra universe ki kiransola career message tang do on diridwa and they then the achievement kiranzo relationship chola hangsanga you positive achievement get together ra picnic ani party ra then the kirangi pe the relationship kirangi dewa taking him to pe keep ta nang mi pa ma pinche ta so nging yo tokpo tomo ra ani pe happiness so pugu ra so on the sang zom ni keep tang ya ra keep shuk chimbo tang ya on the tingi do dara kiranzo yo on the achieve chi do okay dara relationship life achievement ni by an achievement big ra 항상 yani kirangi that chik mati what do that kare do chik that the timing team into balance the team into some the understanding level at this chik problem issue to ligyo aina da 2025 ending la sangma complete check do okay kiranzo wachi mo dj and she but sangma very positive card too ra ani kirana chik kiran chik the intuition pe power shuk chimbu yudu in kiran la chik me and manipulate to this chik trick to try chung ai ne kiran gilam sa sim to okay kiran sim to re keche to kachinere kachina kiran intuition power yakpo re yakpu dandara yakpu kirangi yakpu doshin barish okay kiranzo this is meditate chigi giringi symbol ra shimba di goddess power lira la meditation chora parrot spirit watch your words like do tate kirala kiragi energy karidu relationship yakpo suera relationship pe positive yakpo kang la shaya kirangi try on the reda tindu kirala parrot spirit ki watch your words okay kirangi kari ki ja shigyu ai ne sik de tagi che ani relationship na la ani phazu phoktuk to mashore che dura sik sorry sik kang tuk ki sap che goya undi ke ja shigdo okay ani okay watch your words tirang kirangi chido guidance okay guidance kading ing che motti dura kirangi da relationship kirangi most important than the current energy le relationship la tigidu di indira ani kirangi chido that now watch your words ra kirangi relationship na la phazo understanding level tumbo chingi to go na kirangi keja shedang imbai ne di six sap she go chambo she go nyembo she go namgyun keja this tik ngarma kapto she this kapkyo chaw do ra cham dinde kashi dinde yuisi gire kiranzo na la okay da su da di su ichi do message imbai ne so hango ne le o di nyechi do rishala ne ra angina mai imbai namgyun pe keja nyembo kajambo shinge yakbo imbai na ande kirangi chido mari ni kira
Marlena di your the message to okay ine kiran kesi Rishingi by na kirang delay watch your words okay kirang relationship pe yaposo understanding level to bosso etsigeda ti du kirang keja shidu ne di sub shela ni o dira guidance lead di switch du so lene okay ta dinala kiran so la resonate shukchim bu chi pe rewa yu ni so message di be ning chi mo jini ta de la ngi gi ka tu ni ra 디시게도 가시지양 가시지기 치도 인기 말인데 소소소 마이나 레미둘란 소소 하고 와체라 아니 리나 레도 딩이 치도 리도 ngala resonate 치도 딩이 치도 리도 삼나 아니 메시지 되게 소소소 리아레 오케이 오늘 링크 치는 링크 걸다 메시지 링디라 아니 다키랑 치도 다슉치 다예 슉치 부지라 relationship la pe kare positive do ani kenan zo ge digi che do chikchena travel de nge dirang thong do kenan zo ge travel de relationship chola rang la kenan gi ni wo sa chola rang travel chi gyo wonde de thong do ani kenan gi kala re odi chola good news shuk chemboli ya yam new opportunities sawa relationship sawa go so ye de thong do yang kenan zo already relationship na la union is on pass understanding level thombo chi an kenan gi mood kang la ti chi kenan gi ra stable suera mood this stable chagdu ani kirang ti kandis chagirla na kirangi this meditation do che deep breathing do then ingir okay da kari bane so la chik technique chi yora mood nyaj mood handle kandis chi odu dida so ha go urara on then chini ani okay mood handle che ra ani mood de chenen kirangi intuition power pilgi do ani digi chi do kirangi this chik 두고 안데 중도 치교네 하고 해줘 믹스이 미엔데기 와이프 심도 해줘 온디디 가디 디 나를 슈치부유라 나랑 이바이나 미기 동방아시아 심통메다라 이네 미기 와이프냐 람상 심기르다 온디라 아니 동바디 모마싱 아니 상이나이디 더 드링 투 게자도 셰더 체르다 미사와치 투다나 나랑다 보이나 게자도 셰 상이나이디 거디 직투나 미리 동바디 마시서 심투 마르게 동바 심통메다라 아니 상이나이데 양 미디 거니 투와 땅이 막 가지 치는 거니 투와 치더라 아니 갈래 스마일 투 테르다라 아니 가다 섬로커데 자다 수이나가에 통영도 수이나 마딘 아니 다 어디킬라리 파주디네 다인데 필 치기기라 마 이그노르 치소 파기 모슈인다 수 액놀레지 치 마송 사메토다 다 보시소도 마랍도 카리네 삼시라라 카리네 삼시레 이네 녀가지 위크니스 카리라다 미 동바심 동마르니라 아니 onde tela tom ani response next time to do response chema to onde hine ngi kachi vibes lamsang sim gyura vibes lamsang sim de chinju ne nga onde yura lamsang vibe ra mi gi positive vibe ke de mi gi negative vibe ke de mi gi ta gunong khare ke ne de shara sangma mi katsu chikpe yakto chigyo ne this vibe di lamsang 하고 도라 onde negativity comes to yami kashi chik do khari kap to shi chik and do yo aine chik ta du ti chik ngarma do yo ne vibe ti pe positive la o sempe changma do yak pudu lamsang 하고 해 줘 onde kenala onde shukchimbo 중요한 도 chira lamsang vibe 하고 해 가지나 ti chik yang ti do da manipulate chini do da ti sende jungsi gi kenala ge kajil next kenala travel leadura 아니 kenala good news to that de yakpo ne mangpo chungdu yang to ga de ande yung sigre in de kenala vibe gi pe intuition gi lamsang sim to ya 아니 tikarte to ranga ranga chi feeling to shukchim boles yora ngai weakness la ne re ngai super power la ne ondiri weakness kare dongba sim tung mara ine super power kare la na ni vibe sim tu gi 아니 원데 라 아니 딘디네 watch your words 라 계좌에 카운트 더 베이스 업 삽시고라 오케이 원데 아니 계좌 다양한 저 베이스 심바 치상 나서 제 계좌 가리 값도 시네 파주 민나오마 되도 당라 misunderstanding 도 쳐야 되는 용식이도 한디디 계좌 됐어 섭진 시고요 아니 양 onde de kecha share da sig beju da de important do ti indi da kenan zo kaje chi chedu wash your words la di guidance le du di so su i chedu re so le na tigre kenan ge chedu de mai ba namgyun kenan ge ra chik chena kenan ge keshanan be yak bo yu gi re de ba na lengua yo mare okay guidance lengua yo mare ani kenan la resonate che pe re wa yo la share ra ani kenan ge ngi du dis ba ka uchung so ani kenan ge subscribe da ba ta che me ba na subscribe chiru che ni kenan subscribe che cha yo ba na Tijichi lan shuanyi ani ngi de che yong
아니 okay 단도 personal reading 링이 메일에 share kiran so tang personal reading de tang yo wai na ye already tang cha yo de zo chang ma ye read che pa ye tang cha re complete che re the next 15 to 20 days ra personal reading lingi me la share yi okay that's it ani ye di che yang touch the lang lo da so ni kira gi chi dura 2025 ke end padula kare achieve chidra kirangi kare achieve chido on dikola ani thambo kirangi current energy check chigira ani current energy check che ni kirangi kale kale ni kare kare achieve chidura samata o ani current energy okay current energy okay okay kirangi current energy lara kirangi planning do shuk chimbu chira planning chik do kirangi mind lara planning do chik shuk chimbu tingido okay sorry 아니 이네 플래닝 디 기란기 apply 지유나 메나 온디 독보도 오케이 가지지기 지도 양 기란조 스텝 찍링 얘기를 단다 사와사와라 아니 양 가지지기 지도 양 플래닝 마인드 라라 플래닝 약 부여와 젠 단다 스텝 도디게 린 메스 고속 메스 네 플래닝 마인드 라 유라도 친기래 오케이 온데데도 시팅기도 온데데도 ting이더라 아니 this kiranzo live la da stuck to this car de go to mix ge movement to shita mewa to chi le to du su kale kale to gyo to de feel chi gyo gi ro ke kaji chi chi do yang kale kale ta du zu career chola 망체 chi chi do da di kiranzo ge career chola da financial yakpo su chola de ge planning ingi re ana de ge tola lega go su wa che ne step by step kali collection ningyo atendi tungi dura kinanzo the best speed kan la shu yakpo running shuk chimbo chigyo and shuk chimbo ge tungi mindu this lele do this to zu ne kali to gyo this gu de gyo do chira planning do chik che ondi kan la gu de gyo do chira okay on tendi do shitungi do na planning chikse on diga la leka che ko juk tsas tendi ingiro okay da kenan zo ye current energy tendi do shitungi do ani kenan zo ka zo yam reset reset okay ka zo yam do resonate chido tadara ani gesi di current energy di kenan yam do resonate chigi yo aina ani kenan ge che do reading di kenan la chungiri ngi su ra nye da reading chewa di kenan la ngoni chungiri ta di resonate chigi me wa na ni kenan ge che do reading di mari la she okay tang de la this chikar de ge stuck la di kenan ge life ra moment kenan ge ana career chola ku de ge do ya planning che kale kale to gyo do chi ku to gyo ai ne kale kale to gyo che yang ku de ge do to ting do ya na relationship chola ra chi ku zu ine hila mela to chi to de ma shi the pe dirang rela pe speed kan la relationship speed kan la आगे नहीं बढ़ना lai chua tin la ya ma do ya la re on di 이지 갈리갈리 to your life rapi 갈리갈리 지켜나기 싸와 지 장교와 스킬 지 장교와 네 language 지 장교와 네 갈리갈리 라 장교 오 텐데도 시둥이더라 야 다키나라 데데라 중국도 왜 레소네이트 치기도 에디나네 카림 바이네라 온디 레소네이트 쳐와이나 디 리딩 디키나기 치도 레키라기라 무투네 센지나나 티그레라 슈야이 아니 키라기 치도 오케디리도 치다 kirangi next ki communication kirangi achievement karidula nara kirangi communicate kangla ra lega yakpo kirangi career kangla communicate ra thought process ra samlo pe sachigla yakpo tang thuya da communicate pe yakpo chi ani kirangi on de chine life transformation chaya tungi to kirangi life la changes chimbuji career chola liya di kirangi communication yakpo soya chik chi ani kirangi kalore thought process rasamlo chik kang la shaya chitan kiragi current energy le planning chik kang la yapu thugyo den de tungi du da kiragi ra planning chik yapu sugyo den de tungi du ne ondi la shira step male gu de ro kiragi achievement kharidu la na kiragi planning so wa che diga la yapu tu wa che ni kiragi life ko change transform chagyo di tungi du da kiragi da na di step di danda gi step di leni
achievement, something you're going to achieve something, okay. I want the 2025 ending padola kinangi achievement kinangi tongsare, okay, level up, so level up chagyo, so change chagyo ra, so ngoma ki life 단다기 라이프 당 아니 근데 엔딩 기 라이프 라다 다니 마시다다 민두이네 changes 통기도 개개라는 게 소소소 오가 데벨롭 차도 아 약부 차도 아 체인지 차도 사매치미 뭔데 숙침부 통기도 개라는 게 okay ni kenagi emotionally stable, okay, emotionally imbaine da kenagi emotional teaching ka ta emotionally handle ya puche matu ya do dan sam de kare chungyo ane da kenagi kare chief chi do emotionally stable ra matured understanding level tombo yogo emotional ra emotional so gi sim gi sorwa tapo ya pu ya tumye la chime o de ni samlo mind sowa 강라 숙침부 만들어체 마인 강라 로직 강라 숙침부 트여라 어디 kenagi achieve chidu ni kenagi life 어디 기체니 transform change 하기도 게 change onde positive 강라 change 되다 kenagi life 강지도네 be positive kenagi surroundings sama change 하야 positive 통구도 게 어디 kenagi achieve chidu la shwera kenagi chido achievement onde do 아니 심바가래 achieve chidu okay ni kenagi 가래 achieve chidu kenanzura 남균 name fame tendela lega chigyo aina ani kiranzola name fame tende edu ai kirangi live la chita neta nye live te yang shimba suchi da mantawa du so khoryuk shimba da mantawa na la du samya tho da nye gi the yun gi surroundings ti nye gi remindu samya tho da de feeling shuk chimbo chide yanara yana language barrier ra so language khaga che ye surroundings ki language khaga che yana kiran miri kora shimba na la the edu da 직 소소 직 카가지 feel 치두에라 그래서 원데데 feel 치요도 가나 에너지 안데네 리드라 그래서 나도 냐지 컨디슬라워다 냐지 미릭 직발라워기 냐기 삼로 양나 미릭 직발나 냠도 되기와이네 삼로 캐나 직발이니 지겨라 소소이 직 only mindu samedoda ti sikende nga pe chimbada thagi mindu samedoda de feeling liduera kinanzola ani kenanzo gi next tende feeling tende ligyo ana dikira reading yang confirmation chagyo dikine reading kenagi chidra re kachina cart energy onde de lidu kenagi chido okay ani kenagi ta achievement karidula na kenagi name fame ta tende tola kali kengi video sungi tende influencer tende chinge ta chigora ta soso yana leka chesala imbaine soso la tisik ra soso la ta lega chesana la ta lega chinge de kira yakshu ri la etodang ra lega yakshu junshu ngemshu samlo ngemshu tangtu nge kira ri khajila na kira samlo yo changes thought process la yo changes che kili dura ti ndi ondi gi jene kira la new ideas new thoughts creativity tende chene kira la success dungido ke kira la success onde dungido digal dikati major kati dura ani kirangi chido success yang chimbu dungido da dikirala da end of the dinima kirala tuya gotsuk che ni kirala che mata di future ya putungido ke kirangi da currently kari planning do chi chigyo ani ondi gi chene future dirang lamga kala pe ya putungido ani kirangi kali ondi toya gotsuk sare okay ra success de name fame chipola marta so yang shimba ende kari to la kirangi effort ra kirangi leka kirangi energy supugita nyupa laura samlo ra samlo 되게 가나라 kirangi tangyu ra shukchimbo 되게 나라 kirangi success tu kirangi success tanda currently ke matongwa ina yang ra kirangi leka di la mutune kirangi totu wa ina ani kirangi 2025 ke end diwani kirangi kali tibutong ya gotsuk sare okay o tende kiranga achievement on dilidu okay ani kirangi chido on dili card checklist ra andi chine karilidu okay ani kashi chido yang karidulana kiranzo shembala rokpachi egi lega tende insi okay kinanzogi tende chi gozuye ingiri yana kinanzogi ra ta sawachi gozuye ingiri kundi karela na shembala lamtuji shembala rokpachi ya ra shembala rokpachi ya ani shembala help chi ya okay kiyandi rokpachi di kirangi wisdom kirangi ra danda bado knowledge yugochi yora kirala knowledge yugochi ondi bechu tane shembala rokpachi ya insi okay tende dochi kantara kirangi shembala rokpachi yo shukchimputungi du
Anti chini krangi ta shimbala rokpa china ani soso la success thongya ra onde le easy ro ke shimbala lamdun chi shimbala rokpa chini soso success yana shimbala rokpa che la di kharre ra da professional la shawa na and teaching ra shimbala teaching chi ya motivation speaker to dang ani shimbala khare yo ya shimbala rokpa ra amji che da nursing che ani ti sangma shimbala rokpa che cha sa ani shimbala khare yo onde le da soso khare bai ne onde char da ra onde le mangbo option onde ai kina ge onde shimbal ropa che success tingido ke kina ge chido achievement onde du shimbal ropa che tu ede shura ra onde ora achievement ra so ida career path kana bai nere onde ra okay ni kina la ta khari tongido la success career chola kina ge danda pato kale khari do chi kya ne onde chola success che ni kina ge the next level kana shuk chi bo kina ge focus chi gyo tingido ke the next level dia na kina ge ta next level di kirangi change ra saja change ya in sigire kirangi ra saja chibachi la yana international de in sigire kirangi ra kari tongi dula na business and ra running che de in sigire kirangi su ra on de do che kirangi da kali kari ke yo di la achievement tongi do achievement che ne ani kirangi level up chi yo ra yana kirangi leka chesala so level up chaya ra increment to lai da khare promotion to sozola ra kone parya ra sozola lega chezala kone parya onde le nisiro okay onde le tungu ani tamadele kirangi ta blessings la nere bonus card dira kirangi chidu dire okay kirangi danda bada sim nala shuk chimbo ki de chora heaviness kirangi chik kare ne chik sim nala heavy do ji ki de yo kare yo ane ti kirangi responsible de ne sire sim nala tension de ne sire anxiety de ne sire kare ba ne kiran zo gira ta heavy ji ki do chora so mind la tension do simti do chik ngamda to the excitement or the kare la ne chik yora the anxiety ni mando ya onde heavy chi de chora and physically ra on the physically manifest chani physical tara mental la on the same ki subu le jo on the le subu heavy to feel chi yo na ne on the kinan so achi 2025 ge end padula kinan so yo on the me acha do ke complete chai almost completion gana do da kinan so ni di on the me acha do complete cha do ni kinan so career chola kale ganye chi yo ra on the chi do sorry what is the success toke success tonge do 2025 ki and padala success tonge do la share an animal spirit ke guidance kare ke liye do amadilo spirit this samjin de danga ngoni thongyung ya me ini shats out to set healthy boundaries ya can I get the healthy boundaries strongly okay healthy boundaries okay number 3 semje de ta thoya khapo ingire kinangi chedo yana de university science sign tungyo ra kinangi chedo yan semje de park na thoya yana de rang thungu da ondi yana kinangi tv na thoya yana kinangi park de thoya yana ngi so zu di wala visit chen thoya de ra ine de semje thoya yor samgi midu yo ine kinan so thungyo na how must I ra kha chi thungyo yo na yun si ra da ani set number sumba set healthy boundaries okay number sumba shiwa kinan so chedo ya importance ingira number sumba chungi number ni sachik tinzora importance in siri number sumchu ra tezu te tezu chikchena kiranzo kichedu significance importance karim bani siri set healthy boundaries boundaries so like the okay kirangi chido career kan la kiranzo la career kan la success ya putin so ke da ya career kan success ya putin so ani kiranzo ya sim na kan ye kare ki yo ne ondi me acha ya ani kalore similarly she did na ra the complete chaya do shi tu do okay ondi and set healthy boundaries in kirangi chido guidance kare do relationship na lai bane re lega chis lai bane ka ne this sorry boundaries this set chego ge chimbure le le okay kirangi chido guidance on the and can go message to being in sorry chukap ni tong ba de ta nga ke je shidu bor ma bo beli ani kirangi chido de kare ta tirang de message ti pe apochin rai pe wa la shwera ani kirangi kalore ani 2025 ge anti ke pe happily chenera zobe sewa yo la shwe kirangi chidra pe kyu de wo thangbo chene zobe rewa yo la shwe yi ani kirangi ni do disi ba ka ujungso ani kirangi subscribe nang me ba ina ka chori ra subscribe nang gore ani subscribe je chayo nan thank you so much lan shwera ani okay nyo de cheyong
Touch the later lot of Sony Kirangi Chidura 2025 end Padula Kirangi Kare Chip Chidu Kirala Kare Chungutu on the Ra Mixi Kare Chungi to Kare Chief Chidu on the Ra Nikirangi current energy la Kirangi Chidu Kare do Chitungidulana Can I get a satisfaction to but Massimia Makanya this nyop nang to the did imita did complain shukchimbochi yodo current energy on the day which to the Yamati Karagi mix it under the Karitungudulana Yegida career reading career chola achievement shukchimbuduna chechi then can I get you to a relationship chola shukchimbolido okay relationship chola karidulana 아니 그냥 이 relationship chola dende chi digma song sam ni shuk chimbo feeling ke chira di dende chen chuna takpare di digma song sam da disappointment ra your life's previous experience like the previous experience nguma and chungyo and digma song sam ya to da relationship chola ra yana kina ge chik danda yugyo di ye tigimi du sam ya to da chik relationship chola ti chira kina ge fulfillment me go to yang kachi chigi chi do feeling chunjun chingiro ke kina zo feeling chunjun chi de di chig negative to disappointment to chunjun chi juing gire kachi chigi chi do yang di feeling di chimbo yima tak parende jung de de yin si re okay kina zo chi do Kari baine kangdar kirangi this relationship chola thina this chik kyu megyo do chi hon de do chi tung do ke tadi yana kirangi past relationship tin zo ten kyu megyo chungya do da yana present ki relationship na la kyu me ti chik ta mati wa do chi tung do ke relationship la du kirangi dewa la du kirangi sasang yi sigre kyoga ke me na la karo na la pama pinche na la ra su zo pugu na la topo tomo na la kale mandi chi madigwa do chi cha ani suzuki u megyo do cha de chi me amon de energy do chi tongi dura de chi ma song samya do chi so gi chi da ma song samya do da de in si do ke de chi on de do chi feeling down do chi cha de the current energy kinangi current energy kinala de feeling chungi do era kajala feeling chungi ingre kajala feeling de yang shuk chimbu chungi gira ti so la depend chi okay Kirana di chungyo nan di kirangi current energy nge exactly latu yore indi di nyendu di kirana rangi chidu re kirangi mutu ni nyendu di senzi nan tigri la shuen kirana kare gara chungu do sama tipo chungure yang kirana di tada nge de current energy show di kirana takta tigi mindu samba nan di nyendu di kirangi chidu mare la shuen kirangi next nyendu shimba and na check out chena tiri yang samsam so la pe tipo chunga samsam ya so the message di tada gyoko chia sula do onde la shukchia li ra di ni gyoko chilo la papa yang samsam nyendu so la resonate cha da ma cha ya de yungu do ra di kina la resonate chidu samba ina di nyendu kina rangi chidu re la shue okay da kina rangi da 2025 ke en padol achievement karidura mixing nge career shukchim bu focus chi yu ne kina zo mang che chi la relationship shukchim bu li do da de reading na lan di kina la karili du chik ta ora okay achievement relationship la the lovers card lead okay yet the career la shira their relationship with the lovers card oh my god can that end of the 2025 la dikrange relationship da krange dewa da this satisfaction me do energy to da krange dewa chola krange hangsan ya positivity da dewa nangi lagira relationship nangi da yine mene the major kana ka chen diga la kran la the positive best of the best ka dirang rira dile to yor mane okay da dikran la lido ni krange karichi re 2025 ge and padala kirangi relationship best relationship kirangi expect rewa shana tidu okay shi di jungri singala ra odi kirangi rewa shan tidu kajin ta lovers cardly ta dili las kari shawra yana kiranzo single in is a mingle chai chance okay kiranzo la soulmate so gaji soulmate tu ya soulmate nyam do deeper connection chaya reunite changi de ba yung is reunite chaya on the deeper understanding more openness tanguma ngani gitewa di cheta open to chuma song pa su geje to pe do da chik changma changya ma che do da tangbo tangya ma che do this and chini and misunderstanding the che do da khari jungyu ne on the sangma soft che pe yak pu chaya ra yakpuchiniga deeper understanding deeper connection yamdo sura bonding chayara ondi tungiore mata relationship kiranzo yeta so ikare expectation shagi relationship na sangma dubki rela nira 2025 ge end padula dubkirta hang saya positive karta di kiragira hang saya lantita
I can answer young relationship chola seek chi me career chola la na ni can answer career chola can answer success tongudo ke success hang sa success tongudo okay in can answer the love relationship na la yung de zo changsa tende ra ti par la du so level up chair okay level up ti kan ge kawala charger yang khachi changsa kya cha ine dan du understanding level de shirali tu mi du mi shide harmony peaceful ra shide din zo shirali in some shide shirali tu mi du samye de zo ichi du some shide positive oh my god ta kan ge gara expect chene dir once hamali okay ani din da khali shiba okay that can get you there teach career chola kareli dulana can la end chungu do eta career kan teach competition shuk chimbo do feel chi do can gi chola ra ye gi career path tila ta pe competition yore la chime competition yore mi de jogi company chi ge re pha so chik chik la mane me chi ge re chi ge ra teach kala toxicity do that do it the career chola kari do kina yana competition shuk chimbo yu gire yana kina la compare chingin shuk chimbo yu gire yana kina la company shuk chimbo yu gire yana kina la chingin la thing de stuk thing de shuk chimbo yu gira kina gi 2025 gi end padola mo de tuk thing chik do taking him the deal share okay deal deal kan dis chi ota ona yang complete deal kan dis chi do kina deal chi do okay kina how you gonna deal it okay again the can also la the confirmation kare kan la li dulana okay that the thuge de khaji chi do yang relationship na la du da kan zo okay relationship na this thug de to the khaji ra this financially this chi takta madya to the this thuge to the financial this thuge to the ne sire ke ta so kha energy li kinan zo khaji chi la relationship na la tu khaji physical health kan la this problem dura ta this sama yam ka this deal chi okay the ka this deal chi la nyokta ma tu le so ge nyokta du on de kinan ta so chare okay so mi sana la karidu so chare di ta card ki kare tingi du lan kiran so la na kashi chi do financial kan la ti chi da budget tak ta madya to na de tingi du kashi chi do relationship na la pha chu ra support system strong mega do chi tingi du pha chu ngon je na relationship na la chik la pha chu best support chi ko chi ra on this system ti chi weak ra kyo do tingi du kiran so ra kashi chi do re da ya sama mar da so ne ya ani kashi chi do physical health kan la de chi physical health so bu treating al this kan ye yo to ra kaji kangpa naya to dang pimu naya to dang ko naya to dang keba naya to dang dinde nasa ende tingi do ke shukchimbo tangmu do feel che to dang tangshi tangwana sa yin si ro ke tangshi onde tingi do okay onde tingi do takinan zora 2025 ke end padola deal kan dis chi do deal okay that this sang manyam do deal chegi chidu kyurang la kokap sangbo chi kligi do okay kokap sangbo hang saya positive energy tinyam do deal che kinang gira deal che dira kinang la samlo chikli do samlo chikki sangma complete handle che sha chira kinang la nyok ta ndi competition do the kharli gyo ne kinang la rasa wa chikli do idea da di kinang la mindset sawa la na ti do okay ta di sangma nyam deal che la kinang la chik sawa chik chungu do ngonde gi chin sangma deal che do ta di sawa de exactly so chi do kare hin tang exactly la tu mudura ideas ra ka chi chi do ideas sincere ra idea sawa chi le di gi chin kiran so di sangma nyam deal che ka chi chi do ya shimba tsa ne so la the and in the chair or is ra lam do in the ra ya shimba yi lam do in the chair ra okay onde ne isire ani onde ki cheni kenanzi ki dis samanyam do deal chewa matse kenanzo lo kokap sawa ra ta onde deal che di samma mewa kenangi da kanyi chi do di samma la kanyi di so tu okay kenan kaji le kachi sala kanyi do kaji chi de relationship na la kanyi do kaji chi financial tis kanyi chi do okay kenanzo achi kanyi onde ne do tungi do dinala ani di samanyam deal che la so la idea so ra ya sorry ani wonde ni rai cho an khachela new idea khachela gokop sawa chi raya ra da lega che sa
this toxic do samna so so yang kokap shimba ka ya kokap sangbo kokap ya pochira and so so ni ma change ni da lega anti toxic is the such a you need to de isira ra de isire yani yang na kiran zo financially ya poso e chi do de imba na ya so so idea sa wa chira ti che odi che ga do na ya po sara la bandi kiran ge ko zo lega de che ko zo andi chi ni ma kiran ge be financial situation ya pocha ya ra and relationship na ni bonding dikha chin li min du la de kiran ge de la ba ya lam de chi nge de the relationship ge expert de da de it's an lam de the online ra ne re offline ra ne re kiran na de lam de chi di chi ni problem solve chera kari imba ne gang tar kiran zo la energy sawa chi li du di chi ne kiran zo da chi deal che de sang complete chagdo ke mewa chagdo mewa cha ma se kiran ge positive new energy ra sawa chi ko zu an di chi ne kiran life la base success ra relationship chola in serious success career chola in serious success health chola in serious success career chola in bane success chukchim putingi do ondi success de kinana sawa chi jungu do ke ondi gi cheni success do that is sawa di so 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 tadara so 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 la kandis jungu do ra kashi lamdung chingi shimbani right kashi so 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 enti lele de samlo korea jo tichi di pia podo ama dingo man nga khandi samlo korea mar samene me ondi ka pojo ya la do da di or de kala de le dio ondi de di shirt do da ondi de kan ta sawa yak po good opportunity ji kena cholo so yungu la share okay kena gi chidu da bottom of the deck di blessings la neti du bonus card la neti du kena gi chidu de oh ya dingue la dagrang list kartira chiwala la lo tala dagrang lisa satisfaction in a relationship okay ta kinanzo relationship chola chik timi do samgi de zolong ne hang sang ya da lovers card list ani satisfaction gangla di card le thoyo mare okay a relationship gangla kinanzo satisfaction shimbo de ba simya de ba khaya so so de ba khari yo ngondi dubya ra kiran la new relationship start che single din zo imba ina yang relationship na yungi di zo imba ni so so de ba khandi chi yo di changma dup thu ya relationship ta kinan zo sazang na la pugu do chungu mi do samba ina namgyun this try to che chungu mi wa ina pugu e chungya to on den de yi possibilities dungi yo ra andi ndu kiran gi de la ta khare sha sha re okay ani yang khaji chi chi do ra job career chola ra kiranzola blessings okay blessings hang sang chimbor da di chunju ni mar da di blessings yo chimbo di ndu kirangi blessings kare expect chege ne on sama kirana jumya de ba kare shagi kirangi manifest kare chi sama kirana jumya okay hang sang positive card intention dura on de ni kirangi no di kirala da the universe ki nangi dula nere konjo gi nangi dula nere sui ta kiran sula de ba chi chizun pamondo ma ra chizun do mai nangi dula nere su kiran de ba chi on di nangi do ke kirala okay ani kirala animal spirit ki guidance kariti do mouse spirit tend to the small things okay the kina gi karishin lagi tulana kina idea sawachi ni liya kya karish yana di kokap sawachi good opportunity new beginning sawa shukchim botungi do okay kina zola yakpuji jungya onde sawa beginning shukchim botungi de blessings like sawa beginning round tungi ora the beginning shukchim bo kina zo sawachi go so ya shukchim botungi da this our relationship sawa in sigri lega ra business sawa lega career gana lega sawa job opportunity sawa chi raya yana kirangi financial ya pusoyagi yana relationship sawa yana health kana chik sawa kare bani kina so so la jar okay so la gari go don ta ondi la guidance kareli dula na tend to the small things okay kina zo chinju la dunang che chinju la ignore ma che la chime ta mi de doctor she di yo ane kina la kang bodo thian si gap chik competition to khele kina la chik chi yo ane khachini chi du ra chinju khachini chi du a relationship na la dissatisfaction feel chi me wa this load of feel chi na khachini a relationship la kharita chi nya chi ti mi du ra ya chi kishi dan ti mi de samlo ke dan ti mi de khari ti mi du le do da ra an so so da financial to da an chi ba so financial tinde apo suitu go ringa khajin suitu manga khati mi du le chi me on de chinji la de na chele ta di so so nye da da pe sam so so la jar san pa jo mi de la chane de ko chi khari ti mi du mo chi khari ti mi de so le ba kan kan da chinji la de na te go zu la de li da kira ngi do guidance on di risha okay ni kina ngo message te pinging chuma chini na ya pero yo la shwe ni kina ngi kala ore yendo disi baka uchu so ani kina ngi nam gynshin yendo de la katak channel la subscribe ani subscribe
제자요나 인가반에 두지 체 아니 뉴드 체용 Tachitele yuelo to so ni kira gi next kalaure 2025 gi end padula kira gi kare chief chi no ko la reading yi ra ani kira gi da mo current energy tungi ra current energy okay current energy la kira ya this is stuck tungi do ke stuck kar de wa do okay okay stuck in some of the kaji chi chi to the mpm making rush 즉 rush change make no 겹겹 카리 제가 또 내가 겹겹 붙인 거예요 라이데 rush 강나 슈치 보대다 카리 제가 또 내가 겹겹 누를 거예요 내가 겹겹 치고 겹겹 누를 거예요 즉 리설트 니 겹겹 벌리고 지금 겹볼 슈치 뭐 완전 다 창마 소소소 되수 시요라다 슈구직 레알아니 이마숨 크르기레 레도는 키랑이 말에 이마숨 뭔가 드리는 것이고 레도다 원이네 지금 러쉬 춤부터 기도라 까지 지금까지 리버스 카리드라 지금은 그냥 배 라이브라 스타트 크레지가 도와이네 카르딩이로 내가서 딱딱딱 말은 도다 지금 크레지가 도와이네 야시 딱딱딱 도움도 쓰면도 원데 필 취도라 아니 그런 게다 필 원데 지금은 디 그래 그런 게 카렌트 에너지 원데 도동이더라 아니 그냥 게 하나 setback Tati chiklu deni pa na kala observe chera shimbala shukchimbo observe chera kali chidu shimba de ka chidu nga khar chidu shimba ka chidu la do da ode observe shukchimbo chera de isi ro ke 아니 디스치콘 내 야나 그냥 베라시 거나 야나 그냥 베트 거란다 레지 돌르르 도테 데아도다라 이게 믹스 게칭이 만들어야 되는데 이시로게 다 그냥 이제도다 디 에너지 커런트 에너지 레조네이트 치도라 그냥 이제도 레조네이트 치요나 그냥 이년도 디 그냥 이제도랑 레 그냥 이 모두 릴레이션 시그나 디그리 라 쉐라 신지나 디그리 라 쉐엔 그냥 라디 커런트 에너지 디 비게 레조네이트 앤 믹스 치 미두 삼바나니 그냥 라 레조네이트 page next day dia check out por re and the you can get next ni do shi the check out chena tiri la share okay ani da dikirangi chidu imba ina ni kana la next kare chip chido okay kana gide emotional kala maturity leader mature kana gi emotional control che ni bacha sare okay 2025 gi end la kana kan feel chi sarlan kana moma ina nga childish nga chidang sama pu do nga emotionally chama tak chu shegu lamsang lung sa yu lamsang ngu yu lamsang ge mo shu yu lamsang de chin chin nga de 지가 니 tak do chu ani chama emotional chane tak chu yu tanga mature chai la chime emotional nge control chi du handle chi du la chime di shuk chi buting gidra 아니 계란기 단다 봐도 직 마디 와도 단 계란기 직 sit 계란 르르 되니 직다 되와도 필 치드라운 된 계란기 마디 와도 단다 봐도 가리 중와네 되게 상마 아니다 니라 빨래요 마리스 중에 중차리스 I cannot change like me change to mari and the doing accept chi is 단다 봐도 라소라 situation 가리다 가리 중요하네 뜻이 녀베 도다 교낭 도다 직 마디 와도 가리 중요해요 되게 상마라다 계란기 라이브 라 가리 중소 어디 상마다가 the past la do change 되는데 제도 연 요마리 딘두가 상마 accept 치기 있으라 mature mind mature level 강라 리아라 어디 숙침부터 기도 아니 그냥 jir다네 그냥 기라 레카 가리쳐와네 니 satisfaction 숙침부터 기도 그냥 기다 레카 치요라 소소 이 career 초라인 바이네레 그냥 기 relationship 초라인 바이네레 그냥 기 effort 걸 숙침부터 기요라 어디 저네 그냥 success 숙침부터 기도 success cha ani so pesa ba kyu cha chi me on shuk chimbu tungido ande krangi da chik mind la shuk chimbu ki de to da gain shuk chimbu ke to da krangi da da yang tension to pe shuk chimbu ke to da ani guilt to ma gi past ke guilt to shuk chimbu ke to khari ba ne chik so la da yang krangi support is heavy cha to da na sa to shuk chimbu ke to da ra na sa inde le to da ra khari ba ne da krangi end of 2025 badala di complete chagdo ke kana gi gain shukchimbu ke yana kana gi project and mangbo pe ke lega shukchimbu ji yana office ki lega la gain shukchimbu ke to dang so chi yora da onde de gain shukchimbu che di complete chagdo ni kana la this chig di next level de this lulura kana la lulu lead okay lulu achieve chi du kana gi lulu de ani tar yora da work level line by ne so level ma de so skali shukche go che kya go do da level this yes le do ni so this le cha chi me on de achieve shi do kana gi le achieve shi do ke andi jin kana gi che do gare li du la na
okay ni kanagi inner peace ra shide semla pe shide shuk chimboli du kanagi ra onde achieve chi du shide le and ka so practice che ore ni achieve chi ra onde kanagi achieve chi kare chi du shide ra kanagi 아니 키라기 시디 숙침보 achieve 치드니 키라기 시디디 페 숙침보 achieve 치드니 키라라 가리 차이라 relationship chola im바이네 키라기라 페 harmonious 라기라 페 칼라오레 시디 samshe understanding 파수 직직라 samshe 치야 디 상마다 다 키라 소소 셈 낭로라 르르 시디 샤도 와나 예윤 상마 키랑기 치도 시디 차그리니라 소소 이단 단 치투로 온 상마 어디 등기도 그나게 어디 achieve 치도 오케이 키랑기 셈 소소 이네 셈바페 시디 라 시디 간라티야 inner peace 아니 예윤 게 고리 상마 relationship 상마 냠도 그나 베 시디 참든 큐 독징도다 욕도다 되게 상마래 dünyama okay ni kenan be kyu lulu shide on di shoji be positive card legi okay sorry honey what's next 아니 기랑이 치도 가릴리기도 나 기랑이 디스치라 다 기랑이 다 타다 싱싱 욕다 욕싱 테데다 상아싱이 기니마 드니라 기랑 디치 르르 유사 사자큐 유사 디스치 하이킹 체 디스치 마운틴 촐라라 온데디 기트레 찬스 양투기도 오케이 디셈버 겐드 파돌라 기랑이 트래블 기 찬스 양두 온디 트래블 칸디돌라나 시디 유사 쿠심부 유사 큐 유사 소소라 심라 큐 시디 톱니 satisfaction 유사 dende chola tuya kirayara dende tungido yana kirangi leka koran soso ye current leka dila tupa makang ta chikyola da soso pe yen do shukchimbu ke kale shukchimbu ke gyao dan ti yin kirangi yana change yangire yana di relationship chola kirangi da currently pe yen shukchimbu ke yana da nekap chikirangi yana break to len ta rimbu to ti chikin soso my mental peace to be chidu ti chira beach side tende to in sire yana kirangi ta mountains tende to in sire kang tar ti chira nature shuk chimbo yugyo sacha tende la visit shegi chances on di kirangi tungi do ani on di chene kirang la pe shidi shuk chimbo tobiara kirangi on di chene kirangi shidi simla shuk chimbo tobia ani my mentally ne rang shingi change kan kana change la na mature shuk chimbo mature so mature feel che on di tungi do kirangi chido on di do tungi do ken kirang la new hope ra hope sawa chingi ya on de shuk chimbo tungi do ke an kirangi chido da na bonus card la nere bottom of the deck la nere kirangi chido karilidu okay lots of options kinala options ye mamboli do okay yana kina single in baina di relationship ge options ingire kinala relationship ge options mamboli an kinala choice chera yana kina ge career chola shuk chimbo importance tige yana di kina ge chido career gana shani dige career gana kina job opportunity do the business opportunity do the option mambo pe thong le jo kinala kina ge mind la rangshing ge option pe mamboli yana chilo ni offer rangshing ge option mambo de kina offer di che di option mangbolya che no di blessings le do ke di blessings re ani kinangi intuition power shuk chimbo du ni ka je meditation do da kinan zo and practice che yo ai na din zo che do intuition shuk chimbo ya putung do ke ani new journey sawa ko chu ya okay journey sawa che go chu ya la kinan zo option mangbo du dina ne best of the best kinangi damni in kinan dingam do ra journey sawa che go chu du ta kaje je che do da the relationship ge option ingire option la do relationship ge option ingire ra ani dina ne best of the best person yam do kirangi journey sawa chi ko chu du yana kirangi job opportunity do dang business opportunity de ni mangbo chi ingire dina ne best tidamne kirangi ding yam do journey sawa ko chu du okay relationship in by na pay positive ra kirangi best positive relationship de dam gi do okay actually positive card ligidura ani de kirangi on de tu gi do kirangi chi do animal spirit ki guidance kare gare ti do yeah di dagi lista goni ligi do parrot spirit okay reading parrot thing etam lai mangbo kora kha okay di reading gira chi din sar nge kasang de parrot pe mangbo thoya go so ke universe ke sign re okay da dingala reading thende de chi re de ta ra kira la resonate ki chi do de
중그리 가티네 데 리기리 람튼 링이 치도케 ngai pe mang botong sia na kina zo tong yu gi re nge sim bala pe re yora ne zo kina zo gi nang ye yun diwala ya na kina zo gi ta zu diwala visit che na ya na kina ge tv diwala ya na kina ge ta naturally shin na diwala ra ye na naturally shin na na shuk botong so ke ta di sign re di ra kina la watch your words ra kina gi che de watch your words na li du di jewalo ta le li so sam stagram ra kala na kina ge da relationship tang te de chola ni kina ge da ke ja career wa in by ne re career chola in by ne re kina ge job interview and yi sigire kina ge da interview and te ra ya na university tang te de la ti zu juk che chi do ya interview te de career in by ne kina ge watch your words ke ja den so shi du pe importance ra sigla pe importance te la di kina la ra ka den so di shuk chi boli du yana kira ngi de interview to do ne ra sik pe jo ta chi yo ra ko terms chi ko de zo pe jo ta to na yana kira ngi relationship na la be sik this sub share da nyi bu share do da gang tu to ki ra da sang ma she to ya do da ra te la ma ba je sang o de do ra kira ngi da ka la in by ne apply chen di so so ka la in by ne watch your words like li do kenan guidance on the tea do okay animal spirit ki ani okay da kira ngi chi reading da kam si ni kira ga message begging chi mo chi ni rai pe wa ye ni kira ngi ngi dis ka o jung so ani kira ngi subscribe nang me ba na kha jari subscribe okay and kira ngi ngi du la ka dak ani subscribe nang changi subscribe chi changi sang ma lang da ban tu ji chi ani nyu de chi yong okay ni nga yang ko ni shue de ba chi sha personal reading di currently lingi me chigi me nima chong issue next ra 15 to 20 days ngam personal reading lingi me la share kina zo ki se ta tango something ichi ra den zo ichi do ani kina zo ki already tang sange de zola ni complete che sangi ra complete reply che sayo ani next tanang ne kapchi reading chi me la share okay that's it ani ni de che yong just the late duglo that's one kina gi chidra next kalawre 2025 ge end padula achievements kare gare dura yeda da padota reading nala achievements kare du chik mix ge career to shuga chi indai ne tamadela junge de ma je relationship kala lead ya ta kira gi chidu kare lead ta ora nga zo ye ka jina achievement la du nga zo shuk chim career nala du ba du na lead da din du nge ka chi kalawre achievement na ne career kang la la shuk chim di chi ra focus chi indai ne tri na la universe ke tar message sang ma kirangi chido kare dulana kiranzo chido kare dulana kari da relationship na shuk chimbo tingu dura da di indu ta kirangi chido kare lido okay ani kirangi chido tambo current energy tingu da di indu kirangi current energy the very important real share kirangi ta reading di kirang la resonate che yi me di kirangi current energy ne peje peje ha go to re okay current energy ni le to chidura di chikchasa okay kirangi current energy recently kinala chik good news to yakpo to chikra chik pe sim la gaw shuk chumbu ke ge den news and jung su era kirangi chido den yin sigre recently yana sudden shocking news to ra on the day jung su we yana kirangi chido pije pe good news sincere good news yakpo ra news chunju news chimbu karim by ne good news good opportunity kokap sawa ndilia yana thoughts sawa chigli ne kinala pe kyu suera tendi insir okay yana kinala shimbaji ne news ra keja goya keja tamsang la tamsang chik goya kina pe kyu chungya ko chungya yana family members nala chikla pe yapochi chungya ani kina pe kyu chayara tendi jungsoe di kirangi current energy la tungi du ani kirangi kaji chigi da social idea yapochi kokap sambochi ra di ngala action ya lewa tendi tungi do okay kinala kokap sambochi good opportunity relationship nala sawa chik yana relationship in sigri yana kirangi chik job opportunity career tendi karim ba ne chik sawa chik kinala kokap sambochi ra ani kirangi di ngala action ya lewa wonde le tungi du ra 아니 원데데 둥기도 양까지 지치고 good news 라래 아니 기나기 지드라 okay ni kirangi live la change to chi jungsuera recently yana kirangi tada yun tan ye cher kirana change to chi la kirangi live la shukchumbo yana kirangi travel che da saja shimbala to the trip and le to da ani saja gora ship chi ya room ship chi ya kangba ship chi ya
ra city ching the shimbala to the change to chile suera nang la changes to on the le su kina ki current energy on the do shiting ra ani di kina la resonate shi do da ngi kina la shu na kina la current energy ni da bale so ani kina la resonate shi do ra ta da ani kina la di current energy di resonate shi yo ai na ani kina ge chi do reading di pe resonate shu chimbo kina ge kare achieve chi ri la di kina ta chungir ri ani kina la da current energy di resonate chi gi me wa ina ani kina ge kalaure di resonate chi khapore kina chi do ke da kari chungir la de oni din kina ge da senzik kalaure nyendung shimba do check out chi shimba and senzik na na tiri la shwe okay an kina ge chi do da nye current energy shwa di resonate chi gyo na din nyendung kina rang chi do re kina rang la khare gare chungu du kina la da nye kar tin ma khari le wa ne kina rang chi do re universe ki kina la rang tang re la shwe okay ani plannings okay planning ship chimbudu kiranzo kashi chigi chedu da digira trip ship chimbudu ngi yore kiranzo ilara ai kala kokap saw current energy lan kiranzo action ya lewa ta to wondi kala next what is next le planning che kirangi achievement ra kirangi da 2025 ge end padola kirangi achieve ship chimbu chik che atungira achievement ra kirangi mitsina na chik career chola insir kaji chigi chido career chola shukchimbo ingire kaji chigi chido ya relationship chola insir ta ya ra so ita tanda bodo level of yakpoli sa so tanda what is next la dira next level kala keto ya relationship okay yana career ra kirangi career path ra kirangi action le and kokap sawa chira dingala action le and kirangi the next planning che okay the travel gi planning ya insire kiranzo la den shukchimbo tingi the travel che gi planning okay trip and a business trip and a jung siri yana kirangi personal trip and a jung siri on the day planning chi yo tingi do kinanzo ra ani ta dili da kinanzo la di energy lidu ani next kare energy lead okay the kinala option ni okay kirangira da yana di reality kari badi kirangira shira kirangi ignore chi me sam chi dura kirangira tambu di kari badi kirangi da ha gugyor da dirang real ni ne diga la da so action male ni de ro da ra ta di ba gugyo gi tis chi ignore chi si get da de ni si re ka chi chi re di chi mi la ka nge to chi so get da de chungi do e kiran zo ra kiran zo yo won di ge kari do chi chungyo ai ne kiran zo gi di sangma la okay dit sangma kena girada deal che thuya gi kena la nupa delhi gi du kaduli gi dulana 2025 gi end padula kena la din sangma nyam deal che kena gi chik du da deal che go edin so na ta dara so sim na ka ngi to da deal che go edin du e yana yi yun gi da so chik mati wa do da relationship na la this chik negativity you get to da thinde yana career chola this negativity ni kena gi deal ma che ni sim na la nyar ta sha sho da ke mar da sha sho la ni sim te chi me sim na la nyar mi kang su nyar gyo re ndi lagi mindara kalore ta shash ta ge mar ta shash la ne ndi mangbo shash ya ni mangbo chungu do era ta dinzo ngazo ta shash gyo sam gyo re ma shi sem na la emotional di chikora bol do cha de ur la sha ani ma chik ding lan torgi re le shi me ondi kirang this ndi chungu do ve kirang live la ra te shash da ge mar ta shash da won shuk chimbu chungu do dinzo yimba ina an kirang dinzo yim do deal chi mi do ke da kirang ra end of 2025 padala honi yam the deal chegi nipa de lead kiran la okay deal che tu ge ni para ta tin zo eta emotional de zo nga za ta sha shu la yin zo deal che khak po ra no di yam do deal che tu ge gi kiran la nipa lead okay kiran ge deal che tu du ta tu du okay kari right re do kari wrong re do kari tigi mindu nge che do kari tigi do ti sangma kiran ge ta tu wa cha do okay on de ta tu ya la ni ba ko da sam so mi sa na la du ga ni mang bu chung gi wa ina ra deal chi ni ma do to chi kang tup tup ki chi yue jo ke cha sang ma yue ya la gre ra ya na chi kari ban chi yue da sha shu da ke ma ri la ni on de ni do ra on de ni ma ba che deal chi ra so kari problem do okay ra di ke shi do ani kena gi chi do ke da sawa chi ko chu go du yang da di sawa di kena gi chi do yang
intellect, concentration, and willpower to make things happen. Okay, and can I get Tibetan? Can I skill, do ability, do skatira? Can I only like do? The ine can I get can I get skill? Your the ability, your some can I get success suit racing? Can I like go racing? Use your intellect, concentration, and willpower. Willpower then so beje tang lai de shukshin boli okay. Willpower de kenala me sang kena gide. Ada shasho da ke mare ta lega do im bai ne da. Ta ke mare shash ta tring shash sangi cho nangi cho de de chini yu de chime on de ke shiora. I kenala willpower lai de go race kare chaga to ai ne life the successful change to you and willpower de go race in kenala kenagi jima do want to give you mare kenagi kare je go something you and je to you or in kenala willpower de shukchimbo kenagi ra continue che to matu and jungu de ra lega do ji ko zo yang ta kalore ni ma kaje je da wa kaje je ya sha sha do dan chin on de che do dan ra ya na relationship na lai ba ne da unibu de tomato ya do da de chungu do era kari ba ne kenala da je to ga la ra focus te ko realize me any same thing ni Dubai you go realize me Dubai shower in Dubai the su go realize me Dubai you go su go so la on the day focus can get life successful okay relationship in a pay up chaya live la business ti ko to ne pay up chaya can get the currently karichi do on the gal mutu ne do ne pay up chaya karimbe that did some my up chaya chi do can will power ra okay, ni won't some much when I can I get the success tongue okay, successful chaya can I success the can I get the career can I give you relationship can I be career can I be right can I get career chola planning shoot ra okay career chol planning shoot chimbuto ska kaje ji chire relationship na la easy re okay kiranzo ya so tayari ora so ichi to kare important re so tayari kiran ichi to kare bai ne ne ondi yapu sutu re kiran la nupat sang yo re se bus kiran this ching mutu ne ra this to ri ga ore ya la de da ani kiran success tongri ra success tongri on the leader kiran ichi da okay da kiran ichi da blessings bonus card and blessings okay कर ली तो okay blessings kala krangi communication pe yapochaya blessings le do okay krangi danda badu this chikari shiga roane this chik shibala nga yana krangi shi shingi mindu shedang ti mindu ani yana krangi shiwa ne shimbagi understanding krangi do ba yugo nang shin krangi so understanding che tu mindu sme do na communication kala ti chira kali ti do krangi ra communicate chedu this kanya chedu yana confidence level this mana ya do dang karim ban this chu load chai do dang ra keja sim nal ta thende law sam ne pha la do de ni ta mai pa chu de sim ma do keja ni khina la ne misunderstanding to some the chungu do era ta dege sang ma le khina gi do to ya gi blessings le do okay den de kare chungu wa na ni khira la blessings next de kare li do la na khina keja communicate pe ya puchi to ya kira point to point pe ya po pacho la shadow ya pacho ine kira keja pe ya po sim to ya understanding level tombole to ya mundi shukchi mudu ngi do ke di kira ngi blessings le da okay number 5 communication very strong okay ya po pe cha ya di kira ngi blessings le do animal spirit ki kira ngi do guidance karti do okay Pelo spirit da di ngoni sawarsh. Shatsa uchi leader I can angi the sisi do chitu. Ani the number 6 okay luxury number Venus cananzo Venus chichena cananzo important significant in the easy number 6 cananzo chitu number 6 15 24 then so cananzo chitu yana significant in sire okay yana planet yora ganzo Venus di cananzo chitu a significant in sire okay cananzo la tende in sire di bana cananzo chitu di ra guidance ta the reading the canal pe resonate shukchimbo chigi bi kejarita okay tagreda kejarita sa tagreda ani canal ra lay a solid foundation okay ta kharre chigi na foundation pe ya body glide okay canal ge new journey new beginning chik sawa chu go chu ge tungi do canal ra sawa chu go chu ge tungi do okay ana di kachi chigi chi relationship ingire kachi chigi chi do canal zo khalore career business kari bani chigi ingire ni canal zo sawa chi onde canal zo experience canal zo already yugyo chikang la canal zo yuko ni go chu ge chi tungi do ra ani di indu ni canal ra solid
solid foundation base strong yakpo dik la me khari ji go zu gyo ane dangbo foundation be yakpo dik dangbo kangba ji sune ra dangbo mangshi yakpo ting ani kangba ka zu tumbo sune yakpo pe timbo thira 망시 땡나 시대 보팀부 메와이나니 강보 좀 보도서도니 강보 로에 장스요 온디기 시요라 아니 온디기 페샤니 계란기 치도 카리지 고조 투교아이네 파운데이션라 온디 페약 보티 망시 페약 보팅 라디 리드라 계란기 치도 가이던스 온디 리기도 오케이 ini kina la ta kalau reading tamsi in kina la pe resonate shuk chimu pe rewa yo la shwe in kina gi yendo disi ba ko chung so in kina gi channel de la subscribe nang me ba na subscribe che cha ba yo na tu ji che la shwe yi in kina la next kare shing personal reading di ko la personal reading alingi mail share okay and kana zo ita personal reading tango samyen di zo ichedu ani messaging a personal reading lingi me then the next 15 to 20 days I am not available for the personal reading ani kana zo ichi personal reading tang changye di zo la ye complete che cha yu sawa de yo ai na ni I am not available la ne on di do so okay ni okay that's it ani kalau ne simba yu de che yong ra Tastele dullo the zone kina gichidra 2025 and padal achievement kare chido on the color reading and kina zula rata achievement la du the career kala mix se shuk chimbuchi and dijing ne yang khaje la yang card korang ye tingi do okay the dring mang che chik la yang relationship shuk chimbul ye swan kina zula kare shuk chimbu achieve chidra on the color reading chi la share ni kina gi da current energy okay current energy kina gi da kare by ne chik energetic shuk chimbo tingidra kirangi deba yugo chikra currently kazan nyechar diwani chik kirangi deba yugo chik lamga gala kiran do de do thugya do dan do this doing this ta to bia do dan on de do an action this lengi or den tingidra okay ani kirangi action lengi shuk chimbo tingidu this chicken energetic feel chi do rasubula in energy apo yogo do da kiragi da tuba yogo di kiragi ana health chola in sire action ruling yo ana kiragi career chola kiragi this chi ko so action ruling business to go so ya to da ni ana kiragi sorry ani kiragi relationship and in ala action ruling yo to da ana kiragi physical health ra yoga to tang ani training and yora chik kotsune chik to the or on the data which thing okay chik sawa chik kotsune to the on the data which thing do okay the can I get current energy on the data which thing passionately to the chira so do by you the la lega chigyo on the data which thing do okay and can I get current energy on the data which thing and can I la resonate chidu current energy ra ngi the current energy chidu can resonate chidu and can resonate di chigyo na ni can I get chidu kira yindu di sensik na na tigri kajina kina gi chido resonate shukchimbu chido okay the next kina la kare chip chido la the kina la pe resonate shukchimbu chido re ye current energy to inde the reason on the current energy the resonate chido na nyedu di kina gi chido re la kina sozo ra na lo di ochini tinga la chungi re di re la nira sozo yo on de chini sensik na ya ra on di ke shigyo re okay ni kina galore ani kare to da kirang la ta kare chung to kare chief chi du kirang okay singling in la proposal li okay end of 2025 badola kirang la propose ten chinge reunite chaya ten de ba nge de so break up che reunite chaya chance to kang tar kirang chola positive energy li du okay proposal relationship ki do very positive person is coming your way okay only chuk chim butingi do ani emotionally satisfaction kirang inera gare achieve chidula na relationship chola emotional satisfaction de ba simya de ba khaya ra chorwa pe kyu chungya relationship ki chola okay on de tingi de te di chikchena yang kiran zo khaje chikchi de career chola kiran zo de na shuk chimbu jingi de zo chido career chola ingira okay de ba shuk chimbu khaya be ga to kyu chungya okay ne kale ke ti bu tyu so la do dara hini peche di mangche chigi chido relationship chola re da okay be kyu chungya be simba kawo kyu chungya on the thing do ani kina gi chi daga really the next okay da kina gi action
kirangi depa yugo chiro odi ko action shuk chimbu lingyo dungidura kirangi action shuk chimbu lingyo kirangi danda bata chik yora danga tende chik chidu du le chinga saja tende chik la todu du nga leka tende chik chidu du nga business tende chik kozuk du ondi sangmala kirangi action lingyo dungido okay di energy lingido kirangi chidu action lingido travel chidu ondi dungido okay ama kirala kat sangma khara Knights kyang list Knights of Wands, Knights of Cups, Knights of Swords, Knights of Pentacles chipuli masti siya di ale remindu Knight khangsa kirala le na subs Knight ke energy di kandi chiting kyor la nara chirtang ne ngazo Knight li di this chick nga namgyun kirang ke ta this chick energy di so this emotionally la ne tir karim ba ne chick this chick ra nawa kip kip ku yang yang pe ta shida importance life la pe important shida tigi me wa na ta kirang ke next energy kandi to chili do la na nights li the nights din so this chick so responsible yakpul lingi so ra responsibility shukchimbu lingi ra so gain so shukchimbu kingi on the energy shukchimbu tingi yorda yana kiranzo gita genki so genki ya ko tsukra so onde lingire yana kiranzo namgyuni gora so ge oh my god nights kyang ding listen dalap ra nights ke energy ngone so responsible shukchi bu kengi tungyor dara so irresponsible so ke do da so no do shone okay nga no do so nga no re la do so genki 통해 지미 지금이 있다 그시 다 점점한테 책도 공로 침부 리자네 소소 너나가 너서도 랑다 라 어디 많이 봐지 캐나이나 개인 소소 가리 노르기도 소소 가리 야포 치도 상모 소소 개인 캐니 어디 감다 미 에드 거라다 어디 에너지 리기도 기라기 치도 오케이 full nights oh my god 또 단다바도 기라기 액션 직 랭고 직 제고 라 하데 카르디 요아이나 또 기라기 액션이 링기리 거지 카지나나 딱 니치도 수직리니 정말다 승강랑랑 마치나 심바 수직 니치도 정말다스라 심바인들리니 딱그 지겨라다 주주이나 다 파마이다 칼란줄룩테 지다 정말 파마이 따소소 심부차산 따소소 이지 고도 따소소 라이프라 직 सक्सेस 도 고도 소소 라이프라 직 고도 삼겨 딱 ngaram 마치나 수직 니치도 리니 지니데 용마르다스 키나 게 온데 삼로 mature level 라 온데 삼로 케소소 액션 레 oh my god then the energy shukchimbo nights kyangyan da this one nights okay hansayana the energy diliski this kanala on the some let's say agree da sozo ki sozo relationship okay la ne karski relationship to by ne kana gira te wadi game by ne kana gira responsible ki amone da responsible ki le shoda 아니 그냥 내가 도인 바이네 레 비즈니스 도 카리자가 아니다 나라 responsible 나랑 키기 있으나 너랑 나랑 레스 나랑 야포창 सक्세스 차네 나랑 레스 나랑 responsible 나랑 키기 레시메도 다컴스키 키랑라 confidence level 리요르다 소소라라 다딜라 소소 confidence level 코레 심바창마 코레 down to earth 코레 라 아니 신이디 정말리 토라 키랑라 디 정말리 도 마이 갓 항상야 나이스 Yedan taisho na shi travel la sa dekina la travel tingi do okay end of 2025 kina ye travel chi do world travel la ne ti do okay world travel ra kina la energy on the do world travel international travel la ne ti ri yana kina ye ta kalore world le travel shimbachi karili ri detachment ra kina ge chui na spiritual path da shu chimbu to ni worldly the something chi ngopo laidens la ti chi detach chaya ti chi modi tingyori okay and what's next okay healing lots of healing kanala simla pe takhalore kangi chukchimbo do the madia do the tension do the chikyor simla the anxiety do this depression do che do the chik samlo chukchimbo ji khede jo simna la tension do the kyu me ge che do the chikra da on the kyu me ge che the reason khari ni in zero ke kana gi pass ki chik madiwa do che do the relationship na chik madiwa do jo ta ye khorgi yun ran ta to bo mo na mi za za ite na chik madiwa khari do chik simla tension do chi te ge sang ma simni lu to ya simla healing shi de to be okay 어디 숙침 못 땡기도 아니 그냥 어디 톱기도 travel 땡기도 oh my god 그냥 energy nights oh 이거 내가 텐데 reading 양 드림 버도 텐데 좀 마스터 텐데 night 그냥 energy 리아 wow my god nice 항상 야고도
아니 그냥 기도 보너스 카드 라네레 blessings 라네레 데 그냥 기도 financial 다 그냥 기라 financial gain 축축부치기 어떤 게도 오케이 financial 그냥 라라 야나 그냥 기디 financial 디 save 축축부치에 인기를 야나 그냥 invest 지교네 깁선 캐빈 축축부중에 되는 인시를 야나 그냥 financial 다 있어서 레가시 사단 되는 financial 축축부중이야 financial blessing 축축부중이도 오케이 그냥 기도 financial 가나요 blessings 축축부중이도 그냥 줄라라 Okay, ni kena gichu animal spirit ki guidance kari thidura. Go fish spirit, there's always enough. Okay, da kena gida da chik jungmar chik da zo to samay do semdi do da kari hoy ne. There's always enough ledra. Ye pa race ndi machi university timing do so da papa kena la tangi race kena gida simna la chik yora da ngallo se zo to tanga chik tig maringi di mata so the single to chair ta kunglo chimbo to le the single to tigyo na tanga single chene di mang phag du samay chme down ni for example chi yang la ani de chung de yang so lega to dan de le ba ne so this chika ta yungu mindu ta chik yungu mindu samde to chikam leg to feel chech me mindu zo to chi on de khari sam gyo ane de ma sams ra there's always enough ye par race ra ani de indu ani resources kari ko ne ye par you know de indu ta chik ti mindu yung mindu samay de kyune ma sams ra kirang chi do advice on the number 36 okay 3 plus 6 9 ra number 9 is significant for you number 9 ge chimbu ingire kirangi chido yana number 9 color 18 number 9 number 18 yana khari ligiri shimba number 20 na 27 right 27 yes number 27 significant ingire kirangi chido okay okay koi fish nyadi important ingire ana kirangi nyado da de parnal to ado da nyadi kirangi chido significant in sire karim by ne di kirangi chido resonate chido era kirala universe ki sign di tigore kirala rahti ke sama chunga chido sign di re kirangi chido okay there's always enough okay kirala guidance so di lidu Okay, ini kena gichi reading dangam si ani nge tak personal reading dilingi mail and kena la announce chayi kena sangma la announce chayi personal reading dan ne kap chik na next 15 to 20 days I am not available for the personal reading ani kena zo personal reading to koy samgyo ana ta da mana ro chela shwayi ni kena already tang chagyo de sangma la ni complete chini pa ya kena zo booking che sangi de zo sangma gi che ni book kala reading che sangma complete che tang chayo ni kena zo la ta ne kap chinga personal reading chi do me na shwayi an kena ngi ndu dis ba ka ujung so an kena la kala message de sama be resonate ya poche be rewa yo la shwayi an kena ngi ndu dis ba ka ujung so an subscribe nang me ba na ka jore subscribe che sa na tu di che la shwayi ni ngi ngur du che yong